Hristos, Iisus, Bog naš, koji je svačenog budalstva naučio manji, ponizio sebe i sada na zemlju svištenske prijevog našu primio, zobožio, pa zatim opisom nebesa. Ispred hrama Svete Trojice u Budvi danas je crkvena slava. Svetog i doslušnog i ravnomoćnog i ravnoslavnog i svečasnog duha iskosnog na svoje svete učenike i apostole i njime premo njih prosvetio preko njih i sluga se njeno. Molitvama prečiste i sebe svetovne i svete matere svoje, sveti slavni svetlani, bogopropovednika, apostoli, duhonosnih, apostoli svih svetih, neka nas pomilo i spase kao blagi čovekoljubiv. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Srećan praznik, draga braćo i sestre. Zdravlje na spasenje. Sad smo završili ovu lijepu molitvu i sada polako, u redu i miru, slušajte sveštenike našeg brata Dragana. On će da vas uputi da polako formiramo litiju i onda nam dolazi mitropolit vrlo brzo da ga sačekamo spremni kako treba, kako valje i trebuje. Živjeli! Vjerni narod je tu došao iz Zagrijske crkve, organizatori to organizuju, pa litije će polako da krenu. Dolazi vladika isto koji će predvoditi litije. Idemo litijama po cijeli grad. To ću probati da snimim sve i da zabilježim. Pa vjerni narod koji želi da gleda, neka gleda. Prođite vamo iza. Tamo gdje su ova djeca. Prođite vamo. Znači iza ove djece u stihnarima vino. Eno, jedan po jedan. Zbunio sam se gdje se. Na sve strane samo ne tamo. Ja, pa jesam vidio što sam vidio za sada moramo litiju formirati, sad idu djeca pa ćemo mi ući u litiju. Organizator. Oni će reći kako se je. Pa evo sad prvo djeca. Ajde, ti prvi ideš, dođi vam. Ti prvi, obiđi tamo sve, obiđi sve. Nije Miroslav došao, možda se nisam vidio. Ili Mati i Miroslav sam vidio prošle godine ovdje. Nisam i sad vidio došao. Kamanja možda ne mogu ljudi, mora gledat djecu ako znaš. Dragana je skoro tako razumije. Mitropolit kasnije, Višnicka, on je bio prošle godine na molitvi, ove godine nije došao uspio doći. Jer je gore Stanjevićima manastira gore. Stanjević. Otvorio da popije. Gdje pio? Ne znam. Uvijek ste ovo lekar. Lekar. Dobro, malo je limonada, tu je to limonada. Evo zastava se vihori. Si snimio zvona. Što snimam? Ovo ne snimam live, ovo snimam da mogu baciti na YouTube, znaš? Ovo snimam za YouTube. Jer će ovo biti dugačak film. Možda sat vremena. Koja? Evo radi knjeza, u Crnoj radi knjeza.
Svi mi opet je to, svi su sa... Sine, gdje je fino se vidi zastava ovamo, gdje sunce mi blendeni, gdje je fino da snimim. Lijepo, lijepo da se vidi, malo maši sa nju, malo maši sa nju. Ej, super, ti si car, ti si car. Najljepša zastava svijeta. Super, sine, super. Jer ja to poslije sve ubacio na YouTube, da ti možeš pratiti poslije. Sve će biti na YouTube sad ovo. Kanal, reći ti poslije. I traži ga, idi, stani mi traži. Sad ću ti ja pokazati, lakše pokažem ovdje. Čekaj, nećemo. Drži ovo. Hoće omladna nešto da kaže, neće. Omladna nešto da kaže. Neće. Če vi slijepi zastav, čovječe. Da, i zato kaj ne smijemo se izvući. Mi nisi telefon pola, zbog čega nisi pola telefon? Pa neću da nosim. Imam kesu, kaže šta nosim. Treba spojiti na telefon muzejski. U slučaju gdje se nađemo, wow. Neko crkve, bolje ovdje kod crkve. Ovdje se radimo kod crkve, jer ovdje ćemo se vraćati. Ovdje su litije, tu se vraćamo kod crkve. Znači vraćamo se kod crkve svi. Sad ću ja staviti pauzu, Mico. Muzika je nagovijestila, Vladika dolazi. Dobro nam došao u Budvu. Idem ja doli to snimit sve, Marija. Ne, idem ja okolo, obić prošle put snimit sve. Nemoj ti nigdje. I ostati tu minut sa mojom vodom. Ovdje će ljudi pomoći. Ne pomiraj se ono. Fiori sa pravom zastavom Crne Gore. Nico, i da idenja s tim narodnim nošnje, tamo su ljudi narodni nošnjeva dole isto. Kad te molim samo, pa nije, pa da snimi, kad te molim. Pusti. Samo ulazim tu. Napravit ću ja krug, doći tu ponovno.
Sve će biti na YouTube, znaš. Sve ću bat na YouTube, moraš gledati. Znaš. Čao, vidi ikon, da vidim ikon, wow. Kako lijepa ikona Svetoga Nikole, wow. Kako ste vi lepi. Ne, ovo mi je... Djeca sa ikonama. Božje blago, došlo sa ikonama. Predvidu si Sveti dan, Djeca su radost, djeca anđeli. To je umor. Niko, samo malo, jer ja moram tu stajati pred vas da snimam i tu sam htio malo tu. Ok. Ima veze. Napio sam fino. Dolazi sad. Evo stiže nam sada Vladika, zvona zvone. Su krenule. Sveštenstvo ide naprijed. Predvođeno Vladikom. Evo ga Vasilije tu isto. Evo ga Vladika, tu je Vladika ide. Kako povisao čovjek. Samo što mi ne zaključi se krst. Idemo nešto, nisam mislio. Sad se krenuli svi, mi rekli idemo se ubaciti za Vladikom a samo ćemo se gurati i naravno da ćemo se gurati da budemo mi prvi. Litije
litije su zvanično krenule, ispred crkve sad idemo prema Starom gradu. Evo sad su litije krenule iza crkve. Sminuća cijele litije. Momci, vama svaka čast. Hvala. Vi ćete biti zvijezde Granda. Ja idem vam mala mene pokazala, pa me pozdravljaju i sve, tako trče za mene. Pa tu su bile sa ikonom, one idu naprijed sa ikonama. Znaš kako mi je bilo drago, one trče za mene da me pozdravljaju. Evo sad ćemo, evo sada izlazimo iz crkvenog dvorišta, idemo prema Starome gradu. Ovo se zove Biskupski dvor. Da. Pazi rupa ovdje da ne upadne. Malo nije posmijenko ništa. Ja, naš Špajder plac Marija da snima 15 sati. Ščiva. Evo nas, idemo sada dalje. Ovi previše žure, viš kako jure tamo naprijed soši. Razišli smo se sada. Da. Još jednako kroz Stari grad idemo. Da. Ulazimo tu pred djeci. Da. Evo izlazimo iz Starog grada. Idemo prema Marini, kolona je odmakla, boga mi, jako je odmakla. Policija je blokirala put na svakom raskršću, znači nema prolaza, sve je zaturno zbog litija. Sad će se ovamo stati, će se podvoliti zbog, pa ćemo vidjeti gdje je Marina, Budva. Nema više onih luksuznih velikih brodova. Mnogi su napustili luku zbog političke situacije. Navodno ostali zadnjih 100 dana. Spasi bolje nego da ti neko zaplijeni. Eto, restoran ovdje, Marina. Dobro, poštovanje. Dobro, hvala vi. Evo,